Kada bi ti ponudili zlatni pehar sa najboljim vinom na svetu i rekli: pij, no znaj da je na dnu skorpija, da li bi pio? U svakom peharu slasti zemaljske nalazi se na dnu skorpija. I uz to, nažalost, pehari su ovi tako plitki da je skorpija uvek blizu usana. Između ćutanja neba i zemlje ogorčeno se prepiru mudraci. Šta je materija i šta je duh? A smrt na groblju sedi i odlučno odgovara: materija je testo, duh je kvasac, vi ste hlebovi, a ja gost. Majka sprema sinu postelju od kašmirske vune i baldahin od mongolske svile. Jedna noć i dve, a treći sin leži u postelji od ilovače sa lane zakopanim mrcom, leži bez slasti, gorčine i sna. Dolaze pobedioci zemlje, dolaze pobedioci mora, dolaze pobedioci vazduha i donose majci radi utehe i svoje suze. Gde su vaše slavljene pobede, kad mi donosite ono što jake imaju i suviše? Kultura i progres, hvali se sužanj života, sužnju života. Hoćeš da kažeš čišćenje i osvetljenje tamnice? No ko će nam probiti zid tamnice? Sužanj pita sužnja. I dve reči sa dva srca rone u podrum tamnice. Na grudima lešine konjske orao stoji i jede. Na grudima orla vreme stoji i jede. Na grudima vremena večnost stoji i jede. 1000 posmatrača sa svojim orlom na grudima gledaju i vide deo slike. Jedva 10 od 1000 vide drugi deo, a jedva 1 od 10 vidi treći deo. Među 1000 ah i jao je čuti najređi usklik vidovitog: eno, nad večnošću gospodara Gospe. U banci bankar radosno broji koliko 1000 dana još može jesti, a gladan grobar sa groblja posmatra grad i misli: iz čijih li će zuba sutra ispasti hleb. Ne ponesi se mudrošću, ni tuđom, jer nije tvoja, ni svojom, jer čim si se poneo, znači da je nemaš mnogo. Nijedna lampa ne gori dok se ne doliva. Sve se lampe mogu napuniti, a lampa mudrosti nikada. Ako si bogat samo onim što lopovi mogu ukrasti i moljci pojesti, za čime ćeš ostati ako lopovi zbilja ukradu i moljci pojedu? Znanje je svetlost, govore oholi znalci, bez radosti i milosti. No gle, Sahara ima najviše svetlosti, no zato je ona uvek usijan kadaver. Tražiti istinu znači tražiti predmet ljubavi. Tražiti pak istinu kao oružje ili tražiti je radi upotrebe znači tražiti istinu radi preljube. Ko tako traži istinu, tome istina baca kost koju traži, ali sama se skriva od njega iza zidova od 3 sveta. Iza zidova dušo od 3 sveta. Ako tražiš istinu s ljubavlju i radi ljubavi, ona će ti se pokazati u onolikom sjaju lica svog koliko tražiš poneti, a da ne izgoriš. I doneće ti u miraz sve što ti je na potrebu.
no ti ćeš mahnuti rukom preko svega, jer ćeš osjetiti da ti je sve nepotrebno izvan sjaja i slatkog lica istine. Pa kad u tumultu sveta izgubiš za čas iz vida lice istine, osjetit ćeš se tužan čak i među najbližim srodnicima i najboljim prijateljima. Kao dete u punoj sobi braće i sestara, no u odsustvu majke. Bliži je srodnik detetu odsutna majka od sve prisutne braće i sestara. Tako ćeš i ti osjetiti da ti je najbliži srodnik istina i za 3 sveta nego braće i prijatelji sa kojima večeraš za istom trpezom. Sva dela tvoja koja učiniš, ne u ime neba i bez dozvole neba, doneće korak plod, jer ih nebo neće obliti svojom blagodatnom kišom, ni obasjati svojom životvornom svetlošću. Što god nameravaš, oslušni savjet neba. Što god tkaš, vezuj konce za nebo. Ukoliko se god mudriji pokazujemo pred ljudima, utoliko se luđe osjećamo pred samim sobom. Ukoliko god više ističemo pred ljudima svoje vrline, utoliko se jače ističu pred nama samima, odgovarajući slabosti i poroci. Jedan vojnik ispovedio svom prijatelju da kad god je u društvu isticao i opisivao svoje junaštvo u ratu, u njegovu svest neodoljivo su se stiskale slike sviju njegovih poraza i kukavičluka u životu. U ovome svetu mi smo kao roba izneta na pazar. Jedni trgovci dižu nam cenu do nebesa, drugi je obaraju do ništa. Pohvala ili pokuda, koja nam od ljudi dolazi, uvek deli našu dušu na dvoje. Jednom polovinom duše mi se radujemo pohvali, a drugom žalostimo, i jednom polovinom duše mi se žalostimo zbog pokude, a drugom radujemo. Jer osjećamo u tajanstvenim dubinama sopstvenog saznanja da ni sama pohvala, ni sama pokuda nije kazala sve o nama. Budi oprezan prema krajnjim pohvalama i krajnjim pokudama. I smatraj da si od prvih manji, a od drugih veći. Da ne bi poleteo bez krila i da se ne bi poništio bez nadežde. Istina nije misao, nije reč, nije odnos predmeta, nije zakon. Istina je biće. Istina je sila životodarna, što život daje svemu. Istina je biće, koje prožima sva bića. Istina je kao vazduh, no nije vazduh, u kome plivaju sva bića. Kao svetlost, no nije svetlost, kojom sijaju sva bića na nebu i na zemlji. Istina je biće. Malo koji jezik u svijetu ima tako dobru i izrazitu reč za ono što jeste kao srpski, slovenski jezik. Istina je ono što je uvek isto. Ništa nije uvek isto i nepomerljivo i ravno samo sebi osim istine. Ko se nikad nije uplašio sebe samog, taj ne zna za strah. Jer sva čudovišta spoljašnja kojih se čovjek plaši, nalaze se unutra u njemu i to u nerazblaženoj esenciji. Postoji nekakva bezdan u nama, nad koju, kada se čovjek jednom nadnese, ostaje do smrti zadivljen i ustrašen. Svi svetovi mogu stati u tu bezdan i ne ispuniti je. I sa svima našim imenovanjima ta bezdan, duša, volja, osjećaj, efekti, strasti, unutrašnji čovjek, slovesnost.
bezdan ostaje neiskazana, neopredeljena i bez imena. Čovjek se prostire donde dokle se njegova glad prostire. Prostiranje jednog divljaka ide dokle pogled njegovih očiju. Prostiranje jednog višeg duhovnog čovjeka ide daleko iz granica vaskolikog sveta. Neka se sva vasiona pretvore u jednu trpezu i svi njeni darovi iznesu na tu trpezu. Jedan viši duhovni čovjek ustaće iza trpeze. Jer ona je kao i bogodeljna za ubožjake duhovne. Cela ova kitnjasta svadbena vasiona. Ona i ne postoji za to da zati glad, nego da stvori glad. Kako može ona zasjetiti glad jednog višeg čovjeka? Kako može ona zasjetiti onoga kome je ona i stvorila glad?